Hello Mzansi and welcome to exciting show of your life. I'm your host Dineo Kara and this is CMTV Maiskat. Maiskat Abul, this is CMTV. Niyathembwana niya. Lijela kanjani thina singajuli. Bona ngithela morago gape fandaga ke re ke apere black for danger. Lone ke danger is ready nje. This black color tsa manyora. Wa bona gore ke mapantsula ba eme ba kena strata. Ba batla go bona gore go etsagalang. Of course, ha go tle save the relationship it's pointless. Yeah, busy ka relationship it's pointless. You out no busy mo unto page. Le gorile blue ya lapa mna ya khathala. Huh? So we out here, me and Zamine and the whole crew. We are out here. See you again right now after seeing gore re tla kopana le boma. Re sele morago lona Mzansi. Dumela maboko ga ke re lo mogelesegele via it's a girl Dineo Karo and this is CMTV Maiskat Kemo. Ni athebana na lantse ba ka couple teaching phones Maiskat. Na ke a re lo jola jwang rena re sa jole. A re tsabe mo strateng re ba kene and see gore what's happening. Ntshala morago nsi. And wena okwesithunga liba last wathi mandibambe izivuke. Ngizayimela mina lona. Indaba yaziwenzakalani? Lo kusengena amabele. Ari mutle pelo. It's not what you think, man. Khulumani ngoba uyasho lo muntu ukuthi una 2 years and lokhu Bathi, akithola pisha ke monna. Thina bomasipala bestrata. Bakhona bomasipala bemdanso. Bakhona bomasipala betshwala, masipala ba what. Marry me and drums. We are the masipala of Istrat. The masipala ya mujolo humunate. That's how it is. Bathi zwakala kalendo wayitseba pino goboza zadala na ay ozojabo juluge uyashisa yithina nan yithina masipala bestrata ayibo dumelang guys a gona motho tswa fans ka slender se hey ha hona motho o tsofang o tsamaya o feta slender se Zumelang. How are you guys? Re sharp. Re ne re nagantse gore maybe how about maybe re bue le lona wa understand hanyane the camera no. Sister we don't pay baby. We don't pay. We don't pay vibe le nkaro kana wang fortel. Ga se wa jola 99 sister speaking my darling. Wa pere nice. I can see you soon. Ha? Ke motho wa re. Batho wa bona lena gore ga go jolege mo. Ga go jolege. Go bona gore ke motelle yang. Ke na le bo super model my darlings. I hope ba thoma tel tsa gago. Why o lwana Maiskat? Bothata gore ke a motse bo re bia. Oh, wena tlogole go kaela motho gore o biang. Ke bothata. Okay. Mara tatile is us. Lo tatilelo ka Maiskat. Ke ntse motho wa ka re lo jala. Ya 2 minutes ke dilo tsa bogwapgwapa. And nka go thusa my darling, you never know. Ya ke tlo hlanya ne. No, never try. I understand the frustration. Yelo go Wena ke tsebe camera ke tsa eng a tsebe. Okay, ke ya nso ere ke go bontshe mo bona ore Yeah. o re ntsale nya Okay. yeah bua rata lena how are you kona man bitso lao Ba bitsa ke Nampom. kona Mpumi Yes. ke nna Dineo Karo ba mpitsa caramel Okay, wa bona caramel. yes wena kona njema my brother Ke simpiwe. o simphiwe o ska wa rutla ke type ya hao ke your type ke monno wa hao ke screen saver sa hao o bona nna ke mo bone. So on span o tla Maiskat. Okay. All right, I'm coming from CMTV. Bona ke etse bo snacks mane ke a lo bona ka re no man. Batho ba le ke type tse ke ratang go bolela le bona wa bona. Yes. So ke tswa ko showng e ba bitsang couple switching phones. Ga go kalo. Couple what? O se a re tsopelenyana mo. King my brother. Oscar how long have you guys been dating for? No, it's been 9 months. 9 months. Oh, it's not so too much. Yeah. All right. You guys have a child together or something? No. O plana ho nyana also? Re tla bona ko pele. Re tla bona ko pele. Re tla bona ko pele. Batho e ka ro bona gore o se mo Bona. E sale ele man. Ke motho wa ka mara ke a morata. Mara sale ele re. Ke eng se se ratang tsa my sister? What is it that you love about my sister? Mbona baba. Wa baba le di dimples. Ke marame. Ya ke ti marame. Motho wa ka o. O tsho like ha ona any plans? Maybe after 2 years, come here. After 2 years, Yeah. but a man who knows will know.
Okay. The moment a go bona, I go sebe ne. Yeah, the moment a go bona, they will know gore no Mpumi ke mosadi wa ka. Okay. Yes. Where you from, Mpumi? Oh, ke tswa ko Alexandra. Alexandra. Yes. Okay, where in Alex? Gomora. Oh yeah. Yes. All right, ke a bona man, ke a bona. Wena tswa ka my brother. Ana ke tswa Soweto. O tswa Soweto lena. Like born and bred in Soweto. Yes. All right, so ona le Sesotho, SeZulu, seXhosa bona go hlangene konke. Azi yonke into yasenkoni. Yeah. Yonke into yasekasi angiyazi yona. Yeah. So when do you trust your man? Yeah, too much. Mara kore salera ba le bo ofunyana. Yeah, gona le go tla COVID nyana. Ya ke re ke ne trust high. O re gainile. Ha sa ma go ba izizinyana mo le anything. Some baizis mara gona le mothunyana nka rona le phone ke understand man. Ke ba motho teng a re bue qoqo a re qoqenta ke mang this lady? Ngwanyana ke yo. O mmitsa mang ko nje La pila di camera re ka bua ntse pila. Ya le nna ke Ari fetse clar. Yes. Ke lapi. Yes. Ke 9 months no re ya ko ngoro tshara ngwaga soon. Yes. So go pantwe Ngwana wa bona. since late. Ntshone go joditse ke tshome ya ka pe. Ke tshome yao. Ke tshome from ne? Gale nna. Khale ke ne. Le go tsile yena mthone ba la sekolo kaofela. Le go tse kae? Ke tshome ya ka mthone. And Mpumi le nna ne ke tshwana le wena. I don't believe in bo female bestie. Thank you. I don't do that. Exactly. Yes. Mara people tseba ka rata wena fela pe. O rata nna? Wa tseba le. Yeah, I know ile. Me but then sometimes le wena a amana ku kushishi man. Yes. Zwang pe. Ke eng e ke etsang e bontsang. And o kgona go chata happy di ko American Swiss kwa di rendiwele ke bo ma 600 so gona le tsa bo 499. Mara a ke so bone ke la ko shebeteng a so itlise. Ya ka ra shebeta ai. Mara people tseba ke a rata. Male rata. Taba re ke neng taba sa ring ya no. Ali tshone mara re no bua pe ben then re kgona o tswela pele ka le rata. Ya nna ke etsa lerato le be a ke ka bantse wa betcha. Okay, cancela lunch ro. Ere ke botsise wa betcha my brother. Ke pe di no ke le spoiler no. O no spoiler. O na le monthly allowance maybe or o na le surprise. Wa ithola mo le mo. Ya wa allowance tanza ke ka go botsosi. Yeah, unjetse my darling. 500. O ra hazama so. Something, at least get something. Wa gola. Ona le bonala. Maybe ngwanyana wa phone santse ba lo rulena o thola half yaka. Cause vele somewhere like a ke motshepi but yeah. Ana no na di police di kenang lebu. Mara taba le bo gale re bua pe. Mara wa mkeine di emoji. Pe bile ke Okay, a re etse so. Batlang a ke re godilele. So le nna banna ba ke godileng le bona kaofela ke ba kenye di heart. And how to go girls high school. O kene le banna go tlekane. So like yes. Ba entertain. Mara seno sam ke la seta ba. Ko para Le nna ke jagile re dire fast. Ke ne ke qala ma phone ene ke kopa di phone mo for 2 seconds. Yeah. Alright. Ale nyeke di phone. Phone. Phone ya jama. 60 seconds. Mara itso sibuzile savuma uthi. Uvumile. You never know. Nta phone mo my darling. Na ka ba ke nna wena. Ka bo counter meno na hao. Okay. Le ya maoto. Re bona o retsa le. Including this Lala and then we can move on with our life. We are dating yaron and then re tlogele motho. Na ke o rata te feel. Na ke o rata di tlamo. Lala put phone. Se re fitlile di phone ya no. Yes. Cheka nako. Phone ya mang ya ka. Baby ko pucheka nako ntsa phone. Phone. Ka nako. O tlo kena phone ya hae maybe, you know. Ke o change di password so motho mo so o tlamira bia. Ya wa mo tloela. Ba ka re motho maybe Privacy Phone ke privacy ya motho. No, once you guys No, le na ke swar. a ke hani Lala. let's see. Mojolo go a sheriwa ke re. Lo share pillowcase one, lo share saliva, lo share mufufutso. You know there's a lot of things that you are sharing. Why not phone? Why this device is a problem? Kopa the phone to my brother. Can I please have your phone? My sister, can I have your phone? Oscar Wara, after this next, so don't worry about it. What's the next? Mara phone e retsang. Okay, iba free Lala. Yeah. Whatever you say. And Oscar Wara, after this, go tlo nna tight. Relationship al na tlo go ba reg. Yeah. Ha. Ke go lady ka di tsena ene ke di bereka sentle. Ba ga itso CMTV ni a tshebuana na mana mezina o karo. Ra itseba na le power guys. Ai tseba ke thotse ke di ratang tsewa ra ngena re etsa sure gore go rega ke re my brother lukisa relationship Yo ka bonthusitse before December yo re ka le ka ya mang ke ya gae hey o wa ke kae
Ke Teflop sis. Teflop. Yes. Shout outs. Bo mama Puka. Eh. Yeah. Ke nna wa ka ke moshimane ke lapile. Ragele. To lapisha ke banna. E tlamile o fihle ko gae o ntse gore ke kry-ile friend boy. Ke Mara tla sister, Limpopo o tlo ke moshela. Ha ke moshi Meskat. Ha ke moshi. Re qala ka ya mang? na ya go ka no Okay. stress. Ka o bone ke keep her safe. Things high. Zaza. Ke very safe ne. This is so glamini. There is no way gore ka tsamaya my darling. Thank you. It's very much safe. Eh ke fa ene phone ya gone o kena for 60 seconds. No. Lo wena kana wa tshwara menona maotola matsogo wa account re le 3. Ke a lumiwa. All right. Mara Tshwara- sho ka ntshweretsang. Baby, I'm Hey, ya o ska wa. I can have O tseba- to hide. So, please. Okay, bila ha ena le password. Mos wena o darling. Yeah. So ha ona next I've se been honest to this guy. What's it? I've never cheated anything. So ke kemiseditse ka ena ebile ke ipuditse gore wa bona o ke monna wa ka. yes. Itso ba papa o bana ba ka everything like ke ipuditse ka ena. And dilo di change these days my darling. You can marry him tsele fane ya gago. Yeah. Yes. No problem. I can no. Hayi boy. Ngindoda yomzulu mina angeke ngizwe naye. Yeah, Uzothatha izibongo zakhe. Hayi angeke. Wena uzogqoka ingubo uthi Yo. mama kopa kene mo WhatsApp mo my darling. Yes. What comes to your mind first? Because do you ever like get through the phone high? Aki swar phone ya. What comes to your mind first? Ebu. Ora ka. For research. Akar ke search. E tshola ntse ke batla. O batla eng o batla go search eng right now? What do you feel like O bua le searching? mang ko WhatsApp. Yeah, men search I miss you. Ar kale ka I miss you ne the miles. Okay. A gona le motho pela mo misa maybe. Swana na ke mtshepa mthwako. My darling, ke batla o khotsofale. A gona le motho mo misa. Yeah. Like motswadi, Yeah. yes. Not maybe high school friend le wena or a female Not male male, not bestie. male. Yabo. Yimi kuphela la. No. Okay, congratulations. You see, baby. Okay, this is your youngest. Last one with kolon. Yeah. Yeah. And go hike out fella ba tsebo this guy ke amrata ka pele moy. And go fell in the dimples. They know. Ah, kopa unsechele I love you. And obviously you love your mom as well. Yetsala la. Eh. Tab. Kena what driver boot? Yeah, what driver my kolo ya ha go servicing at the moment. Take a thing. Just Yeah. put this card. Hey. Yimi kuphela la. Okay. Pedi tsandela mina. Hey, Marwan wa panic my darling. Calm down. Ke ntembora gore wa nkari. Wa panic. Isikhathi into esiyenza. Searching my phone, baby. Mara isikhathi la. Okay. Ube uzithandela mina. Kupa search Phela sex. ngazibonela nje. Kupa search sex. Is there anyone maybe you having sex with? No, not that I know of. Ke na li one. Marwa rat. Yeah, I'm not wa tsebo. Even what's movie? Now get the sexy guys. Yo, now get ratty. Na next. Ke batla o ya le Ndebele ya no. Akuna next. Mina nomuntu omsathemba. Okay, kopa ncheke le nuts. Na o itse ke jwang? Ke rata go go through. Ko ke rata go nna bo masekere wa bona. Kenelela lo wena. Ke batla go kena my darling. Hey, no, that's why I'm O ka not taka looking. ntwa monnaka. Ke batla monna Lo wena wa mmatla. monna. Eh. Hey, my darling, ke misa ka monna. Utsi. Ha Ke bona lotso di batla. my darling. Ke batla monna o ha isitse koloi e nngwe servicing. Re khona go tsamaya ka e nngwe me iska. Wa bona e ya loto e ya mpale. Akuna lo. Ha ona loto mo. Akunalo. All right. Can you please go through Instagram? Oh, ke manyan. Kana mo Instagram o search the DMs. Na ba rata go nkre ko Instagram. Oh, okay. Yes. Hona le molongo mo nga rotswa ko Germany. I'm so nice. Ha O tswa tsona type tsa o tse. hi man ke tso fela gore a re. Oh, okay. Yes, nna ke ratiwa o ba re Nakhona. cause ke slender ke ratiwa ke di Dumela namphela. Akuna mo. e le gore why lo tswa mo WhatsApp lo bua ko Instagram guys. Anywhere re a bua. Wangishisa thembana nje. Anyway. Ethi namphela. Re ka no bua. Ke bone DM. You can DM mo TikTok. Ya o rasa TikTok. Oh, ara ke fokotse mo. Sisuza mako ke. Kena mo TikTok. Into engenzayo. Fokotse dilo ka. Kena mo TikTok. Ha o tlo open. TikTok nna batho ba ba ndiemelang bana le mabitso a snacks. Bo Madagascar. Ke re etse. Are slap pipetletse. Borukgwe bo te feel. Ja? Yeah, mudi. Oh, okay.
Sandra Sar. umuntu wami. What are the nicest things you've always wanted to tell your woman? Me, I'll be here searching. Mpule mojwetse. Ukuthi abe patient nami yabo. Yeah, uyahlalaza ukuthi ngiyamthanda. Ayekho umunye umuntu engimthanda, ngithanda yena kuphela. Oh, I love Yeah. Ngelinye ilanga ngizomshada, ngihlale ngimtshela. Yeah. Eh, And you're gonna work hard. kanzima uyazi ngisebenzela yena. Okay. Eh, Okay, Mpumi, I really. wait. kirato laka le. Oh. All right. It's nice, man. So now you have nothing to hide, I get. Hayi mina phi uyazi nawe. 100. Nawe sithando samawo. Lwena my Let's hope Noma so. singahamba akuna next Let's angithi. hope so, baby. ne. Eh. Yeah. Lwena unale Ba re felletse ka kwa. Yeah. Oh, Ba felletse ka. Okay. Yeah, Okay. thank you. No, okay, create phone now. Thank you, Mr. Dlamini. So ke batla gore wena o khone o kena mo phone ya hae. Okay. Obvious una le password. How? Wena o itsebe Se kanti. dile ke tseba gore ke nngwe. Ka re phone tsa we. Ah, ile ya baby ya. Ka bana no re ke safe tshwere meter. Are tsere. Le WhatsApp na le password. Mara. We can name password. Mikolo. Angithi phone inokubanjwa abantwana endlini nani nani. Yena batho ba kena ku WhatsApp. Angifuni bangene WhatsApp lo wa press into. Lona re na bantwana. Abantwana ekhaya izukulu zase. Hayi abathanda dla ka phone. Okay. Okuthi una le koloi o. Kopa o kale ka come outside. Ke yona nthe mo ratisang batho. A ona le banyana ba ba pick upang. Hayi. How abayo? Hayi bye. Kena fere. O pick up ena fela. Hayi, no. A ona le ba o strollang le bone maybe perhaps. Batsiba kuna le motho wa kwahlanya. Dikiye but the number ya saveiwa. Why is a save number my brother? Asiva number. Yes. Yeah, no. Re come outside. Ke mogele ke yo. Ene wa bona gore ke grot sister. Hayi. What's your type? King. Okwa next door na batla ke. When next door move umkhaphe kae? Go Shoprite. Mara come outside ka 9 abusiu. Shoprite bula ka 9. Ah baby man. Yeah. Hawu. Ke also next door serious. Mare okay. Ke mali bitso le? Kimbali. Bali. Abo mbali ba ya sopane. Ha bona Bana le ba not bonke mara ngeke ba shope. So big. Baby Kimbali awuna next eketsang nimba. Okay, nka Kopa it's default ngaro se default. sex my darling. A re search sex re bone gore nka se go tlhage next. What's your type? Mara opula ke last go busa ka sa ba. Why man? O sampe matsatsing. Matsatsing a pele. Emma. Ai ke tla pele. Ke fetse ka phone Sex. Wena my darling, re batla go thola ntho le gore nkano. Itse Ke ene mbali api o. Why? Ke mbali ke I mango. can understand. Sharon. Haibo. Mbali le Sharon ke bang. Sharon ndena ke next one. Grouping, kiba grouping ra chima ka. Ke o one mo. Fela. And have a save. What's the save number? Save. Aba important baby. And nka re ba delete le di chats ba Aba important baby. That's why. I get one. Bona ke ntho ya disappearing. No, a ke gane. But then why nje nka re gona le spirit Sithando sami yazi ngithanda wena kuphela. angali Ayibalekanga impela abantu laba. Okay, just ayento nje lengayiyi1. Mama leso yangabasivi ngoba babalekanga baby. Bafunani phone yakho? Ayithi bangicelile ama favor ukuthi ngibenze lento. Yeah, Yani. Wathi bomcela ifavor ye sex. Sex. Isho ukuthi ne Sharon ucela ifavor ye sex. Baby sinkulu ngicela lento yenzeka yi1 ke. Ngayi1. Yini yenza ke ngayi1? Ka Sharon. Bongekho. Nenzeni? Bongekho umuntu wami, bongekho umuntu. Oh, yanya she said. Mpumu uleka kainge sompung. Oh, nithi nenzeni? Ngilele naye yi1 baby. Nini? Ayithi bongekho uhambile mina ngaphoreka baby. So le into ikuphira ukuthi uhambe ulala nabantu. Ke bengitakiwe umuntu wami ngiyaxolisa. Yo. Ngiyaxolisa sama. Khotso. Ngiyaxolisa baby. Nale phone yakho le uzonya. Baby manje. Wa uleka kula ngothi kowa. Xolisa baby. Iketle pele. Baby ngiyaxolisa. Ngamini akutshwara mo. Nna ke tlola pisha ke monna ga nteng. Manje la phone ya Why? Ka masepa wa etsang man. Ndira masipa. Ngiyaxolisa sa. Uzonkulisa zela sembe ngiphuma amarash. Yo. Namanje ngenxa yakho. Baby manje phambi kwamakhamera ukhuluma into ezanje phambi kwamakhamera. Uzothini? Ngeke Ukhuluma endlini. Yeah. Ngikhuluma ebantwini musi. Ngiyaxolisa umuntu wami ngiyaxolisa ngike. Lena ngiyakuvuma. Sengiright ngayo. Baby ngiyacela. Kubote ka futhi ithi. Ngiyacela simo sami ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Wisa ka flower takwano awusi. Kopa lotle kwano. Wena ubuti wena why you having sex la le ga iwane le batho ba bang. Iphuthe ya ngiya sex. Yo nyapila. Udakwenge. Udakiwe. Baby wongekho. Mangidakwe ke ngihamba ngilala namanye amadoda.
Baby mara bongekho. Ngiyabuza nami ngihambe ngilala nabanye. Phela isimple leyo. Lento iyenza nami ngaye. Mara kuyafana baby Ayihluphi. songipha mo 1 round ngiyenze njani? Ufuna wami Hayibo. asimi chicken dust. Hayibo, mutshele. Mutshele. Into amnyaka. Nale flower lakho leli linuka kabi ngilifuni phambi kwami. Baby ngiya. And kuyona ekonisa more rush. Uza nge-STI manje songizela nge-rush. Yo. So ufunani? Hayi ngiyangibona. Esokafa sisi awubahle. Abathi sifebe. Love. Yo, bengikuthandile mara into yenzayo. And wena Sharon uyicheck. Sharon ukonyela. Wena mbali. Konyela monna. Yeah. Labantu sababona. Baleka ngababy ngithanda wena kuphela. Ngithanda wena kuphela sithanda. Ungavumi girl. Wenzela iplan yeLimpopo. Yo. Kilapile ka wena. Hayi kilapile shem. Khathela ukudlala amadoda egoli. Yeah. Abanye sengikhulumisa ingini. Baby ngiyacela mntwana. Ngeke. You angeke. Walongo Uhlezi apologize. Selomkhulele. Khathela. Oh, this is not the first time he's doing this even. Ah. Marulena my brothers. Sangayiforgive. Hi my brothers. Senze into ewa. Ufithela lekolweni uyena lokho Sharon. Hayi sis nanoma kuwe beyinokasi. Baby kuyakupha. Habahle ukuthi you can't force something that's broken. Mara sisengishila zona mawufika ukuthi ufiyayikinga. Yeah, yathi bakilukisa country. Inkinga. Bonile ukuthi uza nje ukuthi uyinkinga. Why can solve? Baby manje ufaka abantu endabeni zami nawo. So khuluma masifika endini ngiyacela. Re batho feel Asayina sela nje asekela indaba elanshini. Go fe gona lunch my darling tama go ja marapolo iwan. Yo. Ayithi ngifuna ukuxolisa. Manje sengiyakithi right ngawe. Yo. Enhle kuwa wena ofeba uleka umpumu uleka ing. Mara phela. Yo askisi Ibuta kayi wani. umpumu uleka ing. Akalekhi next umuntu wa. Akalekhi next. Ngipha 1 round ngiyamara ngiyasho mina. Hayibo. Ubathe round tseka wena. Baby. So sesicabanga Ndawo ku WWE. Ngiyacela. Baby ngiyacela muntu wami ungakhangi ngiyacela phela. 9 months yonke. Baby siyeke sami nomuntu wa. Maru mu 9 months ngitsontsha ngwana batho di rush and untsha bana ba batho di rush already mu 9 months. Hello. Sisi awuzosimoshela. Ke simoshela kanjani? Ngishilo ngibonile useza ukuthi uyinkinga nje yazi. Kanjani? Yakela ukublame abantu beyinkinga Baby zakho. ngiyaxolisa. Ngixolisa phela. Ngicela ungiphi space kancane yo ngiyacela ne. Yafa unganomunye space. La ngiyacela. So what are you gonna wait first. Yazi ngizokubamba ngikuyeke nami ne ngikhathele uwe but Mpumi, what are you gonna do about this relationship now? yo okwamanje yazi angazi because ngidisappointed too much. Too much. I feel like This is exactly what you were not expecting again. Mara wena khuluma the way yazongishada ngakhona the way abona ifuture nami ngakhona and then ilento ayenzayo futhi. did you get yourself treated though? Yeah, I did. Ngiye clinic and then mangipha ama antibiotics. Yeah. Yeah, wena Sharon le mbali lo bone ntwe ngwe my darling. And o tsamaya ka hansa ka ngwana o mongwe miskati. Ngiyaqolisa. How tsen back ya how so Living cali back yam. yeah. Mu febe fa ngwana mo back ya ga go yena se fe. Sharon. Manje ngila. Funi ngiphi Sharon? Yo. Untsha bana ba batho di rush. Baby manje ngila. Hayi. Phuma kimi. No. Ako lathanweng man. Yeah. Onemihlo. Yeah, lena ke Lele boy planile lento nala. Upenengi. Planeni. Boy planile lento nala bantu bakho nyahamba ngiyakusheron ke mina. Vele wabona ye. Ke belaetse vele gore ka etsa so. Ke belaetse. Futhi lo ungijwayela kabi. Wena o ska tlhole boela ko wena you're gonna get sick. No more. You're definitely gonna get sick. No more. Like And hayo tabe ya koloi ya hore hayo tabe ya hore koloi e kae kae. Hayo. tengeli servicing isinya ke difebe tsa tsa mande. Yeah. Kolega sina vela ti sinyagela cause ke motsise ke mbothata ba koloi. So wena no yena o tlo fitla yang ko hae my darling. Hi, ke tla taxify, it's okay. It's okay ne. Yeah. Go bonke mele mole ke tswa le show nyana maybe ke tla o thusa something. But thank you, that was brave though. Mbali le Sharon ya ku shubile guys. Ho tswa di rush. Ke sharp. Ya bua ku nice. Go shubile. Go shubile. Guys, if motho o cheat out like you can't just be in a relationship motho abe le wena and then anne le ngwana. While you in a relationship abe le ngwana outside or sorry are sorry wena mo amogele and you continue with the relationship afika a wantsa go di rush you continue with the relationship I cheat you continue with the relationship while foster because I strongly believe gore he motho a o rata they will stay no matter what a ke flopile o believe ko flopile I sebenze this thing our ke flopile guys we all are capable of cheating there is no mistake we all are capable of cheating but if you choose to be with that person there is no way it's a choice so utlo ukula just because of wena o rata motho utlo ukula because of one guys na if utla go na o tseba rona di tendencies tse tloela clar cause go catch I one phelile se go phelile
Dineo Karen, of course, I'm rolling with Damini. We are Tembwana Nagita again on another episode. Dumela maboko ga ke re lo mogelesegele via it's a girl Dineo Karen and this is CMTV my scat kemo. Ni a Tembwana na. Lante ba ka couple teaching phones my scat. Na ke a re lo jola jwang rena re sa jole. A re tsabe mo strateng re ba kene nsi gore what's happening. Ntshala morago nsi. And wena okwesithu ungalibaluba last wathi mandiyibambe izivuke ndizayimela mina loo nto indaba yazikwenzakalayo lubani lokusendela amabele Ari ngutwe pelo. it's not what you think man khulumani ngoba uyasho lo muntu ukuthi una 2 years into Bathi nakita akithola pisha ke monna